Ablada bi ngene mi npe nyeke mba Chorkor Youth TV. Ga channel ni wo fe wo yake wo pa chigan ise ni wo gano. Eja ke wo na ke aya shinwo ni won pese. Ni wo bia ne oblahin ne ba alo blantai ni wo ba. Mini ji no ni wo pa fitai ni gaba machine. E wo kedi okwe wo energy no poten wo ni wo fe gan channel. Ni wo ba wi gan he ni BP ni bi ni makake engme ogbe bia ne oblahin neighbor amenya me wi gan won ba oba waje ami ni wo kanya ami ni wonye wo wi gan e mo ba ke oke onyemi gan yo ba pe ni no yin ake gan ojibo mo ne sheke oba wi mo konklu later seminar no ba na ke asma bo onyemi gan ojibo e wo won ta wo wie ni bi kome ni gba gamana ni wo kwebe ni won oba ni wo fe ni wo gan e machi e wo kedi o kenklen gbi ne no ba mi fala bo kemba Chorkor Youth TV shimon inye minu ye bi ni nkele ba gbasane ni lewo e ga channel won bo wo mo da ke be ni wie oba wo gan no e wo ba gbasane fio shimon ne o fa ne ka pa wo kwemo she bono ni wo ba yu etu e keje o ye no ko ba fita he comment section e ni ashion yemo e me shi ono e kesa ni ko yu no yo bi mo o ba nyo bi wo be mi ni won ba o ba dwa wo to enme ni bia na won ta wo yu less bluffo ni wo yu gamo e wa ko charge because ubwen e wa ko charge e jake sani ke jake yake because yeah e jake o yake o bla ni wo ba ka ya okay wonyami ganyo pe be won we mo koklo mi ne description not attaching oh when wo ba mi awo here ke oba in channel no nkwa ke mi am a Gan patois speaking YouTuber yeah no no you are kan e gan mi che we football France football akemi che wo ngona wa ke imba menani akamba regan bona aba be wo aba nuro ni mi wi egmene na aba correct mi ni bi ko me abi aba jaje ni bi ko me he ha me je mi penny ye channel be mi blog gbagba ni no ni Europe wo ni double shi ake bon oyiwa don ake ona be keba in ako ye ni BP fe mo ni BP ngla mo ye bi ya bi ase ena hu ya ena hu ori adon ni ma joba ke o na de kan onyoba shimon o fa ne ngmene wie mu poten o ti ho ni wo pe ni wo ba wie ni won ta onye bo wo to eji won ta wo bi ake o blantai bi anen wo ba te wo fi o ten mini yo wo gbefan ni wo ba fe ni gan ba machine ni gan ba machine ojogban ni ke ohie obanyo ko ni ashi ochichi ake anukwale gan ojibo because in le oblahin pi na mete school le bluffo angma bluffo ayo screw akemi ni ekuko achole mi lafa fe afia aya kwa blochi dan she local quite foreign accent thank you shike oke gang machine ale ipa duwe o ngmene you know ba yu o money nke ba gbasa ni ji mani eji o fa ne wanyo oji onshi acho inwe bi en acho mi ata ni yemo eke etofache eke etofache gbe injela ni sene no ni itesha ya na he ni njepote no ni le no ji injela ojela sin sene no te nje la lenshin ewo ya na shia no te no ana te o na ni bi ami ten inte ya bi mini hewo ahami gbe yemu epo no ni hewo ake hami ile ake wo gbe o sin agbe jinu si bi mi to ma no ni bi asisi ato mi sisi ahami history ekeje chuchu be mi na je manse na baka hami fe yo feeling na you very great you know you po you in some cool sensation ni nke wulo mo ya gbasani na o video abladiabi when you ma say can be hu ba na mo amekase o fa na keji ota o na nke link ba wo
description na shishin koni o yakwe la kan video full o fa na kefio no o ka say no ko video kefio shi ni le yemi obanye ogba o heni oda keje on ka bata bia na bibi no fio oh okay afomi Ridge Hospital she in the North Carnation okay ni North Carnation obi ami fe wala bia mi fe ka ba gbe bia ne North Carnation da ye jump ma ke yo ni bi ni fi ohun ji first of almost YouTuber well like share YouTuber Jimmy in can wife for your channel to ma we garçon she o fa ne channel le to ma we le we e ko me no le we o manage like no real mi bullet we mi many e gba e ko me e we blofo si e yo ko me po no ko mi to ma fe ni bia na e ma fe in can wife wo ye no ko ni wo fi o ya YouTube e no no ni fi o ni mi dan che fi o IT le ma we gami if your IT ni computer he ni bi if your CCTV cameras ni wo sha wedding so na kan ni bi na fe wow no imagine bi ni fi o mo obomode ni mita ma bia ke o da le mi ke bata bia ne te ona gawe mo te to na le te okay no ko kumani ina no crapo fita e ne push me ake mi o ma bon gan channel ke ni bi ni mi da ahani inushishin society akutu aloje na akutu hani inushishin eni da ye ake game can't read bluff me but game inferior like what inferior like or feeling real inferior fake if it mo aba ganyo ba ke if it mo senamo ko be o yakagbe meji wo ke obore mo dini yo akutu emi na ko no wa no ake gambie abuwo gambie asumo onu tumo gambie afan agbe gambie aba ho wokusia ni akan stormy na kani bi na ni wonu no wakeda bona woni hanu woda hani bia ne ka oya heko ni oya we garden che o segbe jako o segbe ka ba fe monoko so hie gbo hingle fio yemi on to ni okwa akegbe me nyie ni nu organ dani o ba bon ewe mo ke na ka bo ke ewe mo konklo ewomi woni mi da ne kani bi na ni nu ne hani ina perception ko ake perception ka like hanu na yintoko ke ha gan we mo shi wo ba bon ake wo da wo na ni bi ni wo na ke da bi je na kai ni bi ni nye na ke je la kan be isa ke wo teshin ni wo ke ni bi angme wo jaje ni bi ko ni ma na ke ni bi na me nu je la kan kra ni o gan yue mo mi gbenu ko yu ogan pato mi ta o ma bi ake mi ni o yu ogan pato ani blofo ya fachon alo ye ni o ahin gan me be o hin gan ma sate yan lo nuko la kan yo okay inya ni nke wo heni ya hin poten no ni ma ke hani ni na bale na kan ji shi a wo yu ogan shi ini ni a very very strict ha no jekpopo no ya hwe okay ejemi oya ni indakochon shi lele ndafio shi experience le fio kaji le eyekun igami ba chewa because ha ni ojekpopo ni oya nunu kokonklo ya gbo na e ne ba jemi no fia no ba fe free ni imami ayigbenyo ni okay e wo ke inte mami side inu ayigbe e ni ntashi ne aka igbe njoto e man le ni ntashi ko ri ayigbe manu pepe ken gbele nda bo ake mari bi anesani ken ba bi ake ganjimi ni in family Muslim ke Christian she Muslim e fa e wa Hausa ho ayo nice e wa na wani bada ni bi takere mo pi Hausa ho wa yan re bi ana manu fefe she ke gbele na bo ake mari Hausa bi anesani be sare baba gan ni fe lucky ake no poma e ma re wa na gbe ke no nda ke re mo pi onu ofe shin ko ya ri o ke fe futu
no hani kase patwa patwa ga ablade abi anukwa keje menele ake wo ga patwa keji Jamaica ga jo so do wa feel thing ke okwe ni bi na mi fe mini obanyo ke show chichi ake enye wabo onye omoga iwe mo meja ke o che ganyu ni mini obanyo ke show chichi ake e wabo ni at least ka onyo wie gan crapo onyo ofeni o like noni gba ye ni nke ni bi ele onyo oyu organ ni communicator ni menu bo sise. Okay, o question ko ni ma take la digba. Question na e mini obanyo ke show chichi ake like ni bi e no ni wabo ni no ni wami okay gan wie mo enmebo. Okay enme mi nuisi that means like what some of the things that never prevented you from losing the language. Enme mi pakorishi hey go why e rega go la je mi ka kai okay ni bi ko ni e tin mi gbe ni hani nyan rega okay ni bi ko ni tin mi gbe ji ma wi ake shia in cousins ni da cousins in labor marry we offer them more correct me offer me le nga mimbo e modern e jake tomo be ni nke blufu ona and quality because kajo kwe bi ami ni wo ya school aka hang names of talkative vernacular these are some of the things ni it deter from our own local language ni wo nyewo wie the mother tongue be konkure wokela kan sanje on baba be ni school e shape wo ne hani wo wiemo e large wo one day wokela kan topic e baba on ba wi so those are some of the things ne hani wo nyewo wie ga ojogba mo ko ba ke colonial master mentality way of bonus but we will come there one day. Okay well in cousins ni da ni amefe gani wakola ka chosi wo e be fe be no ba pe jacob ba pe wo that together wo garçon wo you throughout jaka ko o boto nu pa no ba anu awusa ke ayegbe ke na kan bi wo ni ka o da ko hu o small nu pa atin ngo o small age mate atin o saso atin o nye hwe ni afi ni wo you organ wa ni imami hu play a very huge role. Like il na ke aigbe ke ri ma reply le gami. E better he ke mba ri gash kome. Ko ni eye mo. Be fe be ni ma ya jeme garçon e kemi wo. E ko gan anye ka nabu. Ke je na ka kun no ta bi e bluffo ba. Okay. No ne chiko mi pe.